Sebab banyak kes viral infection, dia mixed infection. Memang mula-mula tu kena virus. Bila kena virus, antibody kita down. Apa yang bakteria buat? Bila viral antibody kita down, bacterial infection take over. Masuk. Dia counter balik. Itu banyak kes mana mixed infection. Bila mixed infection apa jadi? Yang sepatut kita dah sembuh dah. Virus dah hampir tak ada dah. Masuk pula bakteria. Jadi panjang bertambah. Jadi kalau saya sebagai doktor dulu, saya lebih suka ambil bagi antibiotik yang third kategori lah dulu. Ataupun yang second kategori. Pula dah ada third lah, second lah, first lah. Ini ilmu. Third degree medication ni, kalau lah kerja di hospital, HA boleh lah dia nak sains. Mana kalau antibiotik ke, ubat tahan sakit ke yang dos bawah punya. Second degree, kalau lah hospital kerjaan ni, doktor boleh sains. Boleh. First degree, specialist saja boleh sains. Mana kalau antibiotik yang cantik punya, yang lebih mahal, yang lebih efektif. Okay. So, kalau rawat biasa ni, selalu saya suka bagi yang second degree. Kenapa? Kalau tak sembuh, saya ada ni, satu lagi. Ataupun mulakan yang bawah dulu. Kalau tak sembuh, kita ada ni, 2 tapis lagi ubat. Sebab kita suspek mungkin ini virus, tapi takut ada mixed infection. Takut banyak kemudian budak-budak ni, daripada virus, masuk mixed infection. Jadi, kita bagi antibiotik yang low dose punya. Yang third degree punya. Yang kurang bahaya dia. Bagi yang tu dulu. Kalau tak sembuh, kita naik second ataupun first degree punya. Okay. So,